sibai ule tumpang chong kan lo lom chu avoina kan lo review tu ra hi Bajaj pedestal fan ani a as fan stand sang chiang khania hi 400 mm mo a blade ta hi 400 mm alien ber chi tila khami size khani a ti chuanin heng hawa hi 60 watt aning ka thia so lo chuan an ni a an quality thakop me he tuna hianin a kan sell me ka eng tiang in ni a price in thak zel dan tur ka hlo maro tuna ri hi chuanin rupees sang ni le zanga in kan sell me ani ho tuna hem rupees sang ni le zanga in tuna mi lo hi color dang po kan na ya hi kan rem khom tha kan lang nan le review na na kan mang nok nok ani a blade thi tuna hena sen ani a hei lo po hi a blade var le a blade pol a light blue ang rong po kan nei bokani ti chuanin han en chiang ila hi ani a 400 mm blade ani a size lian ber pa nga yang kha ani a 300 te po ma ai te po ma se Bajaj bi ga chun 400 ang kha awang kha tiang khan mo hi a full size lian ber an ni ti chon he ta hian a speed hi pathum oma 0 hi chu off na khani me 1 2 3 khan om le ta ti chon hetla hian in hemi hi a adjust theya stand san zong le lo hi chumo stainless steel rod a soft ta hi du chon hetla ya her thol khanin ati sang na ti hiam theya ti chon heya stand hi a nget thakop bok me heng ho hi mo a in thua hemi hi achung lampang hi plastic an manga toya hianin plastic nge thir khawan mang kho khatiang khani a in thu a rit tha a grip tha tin tol mai theilawa grip nget mo hi in hu theimo kha khami grip nget ang chia kha an mang bok ani ti chuanin he ta hnung lam hi han en leila he tilama hianin hei enge a lua vati vir kwal na kha o ati vir le alok na kha intila a om bok ani o a vir tir na le alok na hetia po do le po nem lu khani mai ta ti chuanin hetila ya hianin hetlama hin ding lama hianin hetla hianin hemi arota lok na kha omboka ti chon he tilam kil hianin in mu theng atro hetla kila hianin hei hi in mu thei chon hei chu a thek sang le sang lo mo a fen alu leilaman hoitir le chunglam hoitir na khami adjust na alok na adjustment ta kha a ombokani ti chonin han on chinila ka on me ka heta hianin speed 1 a in daila hi speed 1 hei awa vir thein ka da me ka hi virani hi ani a tin kan han soitel du pakhata chu tu na kan review pa hianin Bajaj rupees sak hi le zanga pedestal fan lei thei hi chu aman hla khop mai speed true hi a speed true ani leta ari hi a beng cheng lo bokani kan soitel le du chu tu nai chon ti khana ron thonga tai chon o kha kan trok point se thei lo mai the ka khrelowa phone a hian mo phone lam microphone ron chema wa khan ari kha hi aron beng cheng ani mai theima ero chu kan han soitel do chu tia ke maina a hmuna kan han ngai thla ki chonin thoma nei lo me ta kan ceiling fan lam thom hi chun se mai thei amai ro chu hemi bi khi chonin thom hi anei lo ti la a hriat phak lo hei tu na hian fit thum vela hla hian ko ma thom hi ka khelo sim sim ani mo chu tiang khopa a zo yani ari hi beng cheng lo ani ti han soitel do speed thria da le chila hei speed thria heng kan da le ta hei hi ani bokani ti chuanin ne china ka soita kan soi chun zuma rupees sang ni le zanga a pedestal fan Bajaj brand lai thei chu man hla dora chuanin rupees sa thum zanga sang thum zaruk sang thum za sari te ni da ya chu wang chuanin rupees sang ni le zanga chuanin aman hla stock hi kan nga lawa adu tanin alak zum thei ni o hei in mu thei chuanin a thakop mai a zoi bokani ari hi beng cheng lo re a zoi eng ma hriat lo ti la kan soi sualom lo e kan fan ri che hi ka hian hetlam ceiling fan zo ka hi mo